Iya nai panasagangi bicaran na anak loloy rimat tumelok na masuk poleri watan na indok na. Makadai puang Allah Ta'ala rimaleka Jibril, oh Jibril, suruh anak loloy masuk. Makadai Jibril asuk no nailoran no puang Allah Ta'ala masuk. Makadai anak loloy de umelok masuna ngengi narik kode uwesengi aga wasurang. Makadai puang Allah Ta'ala asuk no warik kusipa. Makadai anak loloy kegai sipak melok muarik ngak puang. Makadai puang Allah Ta'ala sipak engka ku pancaji ko tubuh, sipak warkek ku upancaji ko ati, sipak arajak ku upancaji ko nyawa, sipak tuo ku upancaji ko rahasia. Makadai anak loloy de umelo masurang inarik ko iyam itu. Makadai puang Allah Ta'ala magi mucia masunangangi anak lolo. Makadai anak loloy iya ro sabak na utea apa anu riparapek mi narek kumuala ni matu anu parapekmu maga na iya. Makadasi puang Allah Ta'ala tonget tu adamu anak lolo. Makadai puang Allah Ta'ala asuk no warek ko tajang. Makadai anak loloe tajang aga mailok muarengak puang. Makadai puang Allah Ta'ala nareko engka tajang masuk pole posikmu tetomak batakaluku siteruk langi pitu susunge tanah pitu lapie muitani alemu mapake maputeri lalat tajange mapake makudara mangoli lisek na tajange iya na tu. Makadai anak loloe de umelo masurengi puang. Makadai puang Allah Ta'ala magi mucia masurengi. Makadai anak loloe iya ro ucia masurengi nasabak na winru iblis. Makadai puang Allah Ta'ala magi muisengi na winru iblis. Makadai anak loloe dua na winru iblis iya naritu ripuadai si bawa naitai mata kasara. Dua to dek na winru iblis iya naritu dek naripau si bawa dek naitai uluta yarek gah mata kasara. Makadai puang Allah Ta'ala tonget tu ada anak lolo. Makadai puang Allah Ta'ala masuk no warek ko tajang. Makadai puang Allah Ta'ala nareko engka tajam maloto mapute maridi makudara ajak sana muacoy riwisang ngadina engkai pada padamu nareko nak bokori no acoy no. Makadai anak loloy de umelo macoy riwi. Makadai puang Allah Ta'ala mage mucia macoy riwi. Makadai anak loloy nareko makuai tu adamu puang ajak sana usompaki. Apa si tengah pada kuripancaji apa pada padamu toi. Makadai puang Allah Ta'ala tonget tu adamu anak lolo. Makadai puang Allah Ta'ala masuk no waleko tajang. Makadai anak loloe kegai si tajam mailok muareka puang. Makadai puang Allah Ta'ala nareko engka tajam masuk na pole linromu epak mata tongang iya naritu mau suluangi loe irita. Makadai anak loloe de umelo masurengi puang. Makadai puang Allah Ta'ala magi na de muelo masurengi. Makadai anak loloe iya ro ucea apa de iwet diraka tajam masuk poleri alin roku epak mata tongang nareko de apolenna. Makadai puang Allah Ta'ala set di poleri iya, set di poleri Nabi Muhammad, set di poleri malaikat, set di poleri tawe. Makadai anak loloe
iya ro utea nasaba iya mapau muita ka na iya idi mapau de uitaki na de wisa macoyriki na reko de uitaki. Maka dai puang Allahu Ta'ala to ngetu adamu anak lolo. Maka dai puang Allahu Ta'ala esuk no reko sakda. Maka dai anak loloe sakda aga melok mo reka puang. Maka dai puang Allahu Ta'ala nareko engka sakda maka dai isengi puammu. Nareko engka sakda maka dai isengi alemu. Nareko engka sakda maka dai isengi nabimu. Maka dai anak loloe de umelo masurangi puang. Maka dai puang Allahu Ta'ala magi mucia masurangi anak lolo. Maka dai anak loloe iya ro utea nasaba sakdami nareko muala ni matu sakdamu magana iya. Maka dai puang Allahu Ta'ala to ngetu adamu anak lolo. Maka dai puang Allahu Ta'ala asukno wareko sarea tareka hakeka ma'rifa. Maka dai anak loloe kegai sarea tareka hakeka ma'rifa melok muarenga puang. Maka dani puang Allahu Ta'ala na iya sarea tubuhmu, na iya tareka atimmu, na iya hakeka nyawamu, na iya ma'rifa rahasiamu. Maka dai anak loloe de umelo masurangi puang nareko iya miro epae wiseng apolenna. Maka dai puang Allahu Ta'ala kegai pole. Maka dai anak loloe na iya sareae pole ritanae, na iya tarekae pole riwae, na iya hakekae pole ri anginge, na iya maripae pole ri apie. De umaelo masurangi nareko iya miro epae puang. Maka dai puang Allahu Ta'ala to ngetu adamu anak lolo. Maka dai puang Allahu Ta'ala pusana tu ri adamu anak lolo. Maka dai paimang anak loloe nareko dinga puang mapau-pau nareko rapa ni akaleta situru ni nareko tesituruki ancuruka paimang. Maka dai Allahu Ta'ala nareko uturuki situru ni. Maka dai anak loloe maelo na masu mapada-padapi. Maka dai puang Allahu Ta'ala magi mumelo mewa ka pada-pada nareko pada-pada ni dek na puang dek to na ata, dek to na pasesa, dek to na risesa, nareko musesa ka alemu musesa. Maka dai puang Allahu Ta'ala madece ni nakke iya mancaji ni. Maka dai anak loloe pekku gabate tak mancaji. Maka dai puang Allahu Ta'ala nareko masuko sapa ka isetoy arewe kena tubuhmu ri ame manganna. Nareko mulolongan nga uno ko, nareko uno ko utokoku, nareko utokoko aleku, utoko ngako nareko temulolongan ka. Masara nitu rewak ko tu re epak rupanna mancaji olok-kolok ko tu matu. Maka dai anak loloe depa umelo masurangi nasaba depa uitaki laherang. Laheran ni puang Allah Ta'ala si tetongang anak loloe. Maka dai puang Allah Ta'ala ita nak masuk laherang walindrungi ko. Nareko mulolongan nga iko to si malindrung ri iya. Iya to si laherang pada-pada nitu na kaya ata-ata matoy ha. Na kaya puang-puang matoka ha. Engka to pa ada makadai makuni rapan na. Pada cengi batay ta mapahang pahangi makorotoy anak selenge to bolaye pahang. Dan inilah hakikat dari bahasa Bugis yang saya sampaikan,
Ini hakikat manusia dalam diri Tuhan. Yang saya tahu, jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.